Така че тук като свършим, не се бавете. Скъпи български и румънски граждани. Da, pentru că e un moment special și un moment care trebuia sărbătorit cumva. Pentru că sunteți printre primii români care treceți granița în spațiu. Na Romênia é um momento histórico, as pessoas ficaram muito contentes com a decisão da adesão da Romênia ao espaço Schengen. Na verdade, é uma decisão esperada há muitos anos, vai ter muito impacto para as pessoas, porque a Romênia, como já sabem, é um país de imigração. Há muitas comunidades de romenos a viverem lá fora e, nomeadamente, nesta altura do ano, eram muito conhecidas as filas enormes nas fronteiras da Romênia com os imigrantes que queriam voltar para passar o fim do ano com as famílias. Доста години се чакаше това събитие. Радвам се, баща ми има рожден ден днес, юбилей, така че посрещаме го на едно добро място. Както той сам сподели, преди години по същия начин е чакал падането на Берлинската стена. Сега сме тук да посрещнем Шенген. Заедно с нашите румънски колеги вече сме пълноправни членове на Шенген, така че всичко това може да се случи. И аз съм убеден, още от първия, втория ден ще се разберат разликите и ще усетят българските граждани и комфорта от това ни пълноправно членство.